Nagbuhat ang Tacloban City Veterinary Office hindugang pang-around hin pet registration ngan anti-rabies mass vaccination haduha nga barangay ha siyudad. Ginbuhat ang mao nga aktibidad ni ka-13 PEBRERO kundi umabot ha 37 ka pets ang narehistro ngan ginpabakuna ha barangay 49 Youngfield. Samtang 18 naman ka pets ang ginpanrehistro ngan ginpabakuna ha barangay 33. Samtang halain naman nga bahin in ginpailarom manupat pa kalalaki nga layaw nga ayam sa barangay 83B San Jose hayara catch Neuter Vaccinate and Release o CNVR program kundiin ginpan-sterilize, medicate, ginpantag-in insakto, ngan ginpanmalik ang mga iniya era mga capture sites hakaparehas nga adlaw. Mababaruan gihapon nga nagdumara na hensya hin orientasyon kanit hiton nasabi nga CNVR program para mga barangay officials nga representatives sa Area 8 ani ka-13 han Pebrero. Tikang didiya Bombo Radio Tacloban, ini Bombo Renzo Lisiges, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!